Ижевск хулинже премеш худ тангыра ятпа шамрыксен хальхи этнокультура фестиваль ертне. Чуваш хенеренюнда улды музыкантрандыраган ялар ушкын худшынна. Форум программинже юрызем, ысталық клазизем, кино, дизайн, пулдарулық лашизем. Ялар рогушкан шубашкар хулинже улды жулгаяла ергеленне. Унын репертуарынже качызем хойсем ширны хайлавсембе чываш хал хюрризем. Чываш телхибе, чываш музыкине, удмурчы режинже, кашкана кадардашын, календерешин, чазах пушланат фестиваль. Этнофестивале рашери кашни хойын телхибе юрлаган шиде халық яшкерме пуштарына. Весем хальхи юрегеве юнерен мәнбур жанр сембе юхумесе мурла нации уйрымлыхне сынсыбатне кдардашын. Чываш семсір бүшне кунда пушкарт, чармас, тудар, удмурт, тада ытты халық сен булдарулы хибе балашмамай бульче. Пиде кунда пиде лайфка цейлджеш, пиде комыллы кунда, пиде аван, шандалыги гына бардак, назардара, анжақта ебір, шабак ебір шанат бір, бұл тирен юрлас оқытчен, шандалыги лайықланат бұл, ебір шавашла юрлаза гында шандалыга лайықладаса шанат бір. Этномузыка халь ховард сарылса ваелизе бұрат кеші шамрыксем. Сымахран пушкартсен аргымак ушкане, нумай булмаш шивых велдуғы жөнде пер фестивальде укшан пызык премия девешне. Курай халық музыка инструменте, карлангыба юрласы, тада халихи стильзем. Візене жураштарма хойылық шидерзен, урықла янырав журалат кеші ашсем. Ежевика Спиркина мускавран кильня ойми ансамбль солисе, юру хайлаган тада тептеще. Вал нумай музыка инструменте галама билет. Шак мордва торомне, евыч горна чемгертме анзатмар детвал. Кашни халық фестивальде хойын уйрымлыхибе балырать. Чваш сень парапани беде кысыкланчеш. Она еде е урых черджун дирбе сыращы. Усугурасумен шемшетме авалдан сыраба сапна. Шаплавара этнофестиваль нумай нацили ращей валхерне туслашма булышать. Чваш янгларым вали Марина Корягина, Антон Копылов, Алексей Илларионов.